पैदुना थंबा लौ संगम अनिगी फौबै तुमना मई थारमले ngarang ahing sakhangdaba miyoi kharana chajing lokolda lau yainabagidamakta paiduna thamba lau sangam anigi phaubai tumna mai thaduna manghalam le hairi mai thadoktuna tumna manghalam laba lau sangam anigi phaubai ase chajing awang laikai da leiba sabungbam ragumani amade laurembam bobigini phaubai ani ase mai thaduna manghalam le haibase ngasi ayuk anganbada khanglakpane laupu singna laufam da chatuna yengba matamda phaubai animak tumna mai saktuna lairamba thengnakhing kanana karigidamakta phaubai ani ase mai tharam libano haiba hojik phauba khangba ngamdre pulisna hiram asigi matangda thijinbagi thabak chathaba hokre haire ningsingba yabadi phaubai mai thaduna manganbagi thogdok ase mamang sahidasu manipur gi laufam kharada thokiba leiravane corona virus anoba case listing nifuga mari hena thengnare covid ngakthoknaba december loirakpada tika thaba horaba yai मालेमगी लाइचत असिना थीना सोहलबा अनिसुबा अदुगा एशियागी अहानबा लैपाक ओइरिबा इंडियादा दिसंबर थादा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 डोज क्रोर अमा फंगलगनी अदुगा टिका थाबगी ड्राइव सथरबा याई हाइना थाजनरी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हाइरिबा मालेमगी ख्वाइदगी चाउबा वैक्सीन मेकर असिना निंगथम था मतमदा लाइचत असि अमुका संदोरकपा याबगे थाजबा लैरिबसिदा डोज कया सादुना पुथोकपा हौरे हाइरे ngasi Indiana super power oiba ngamlibase Pandit Jawaharlal Nehru gumba misak kayana honarambagini ngarangta laibak pairaga makhoina loina tawbagi mawongda ngangbase nokningi haukibagi wari ningsingbiyu haina Congress Legislative Party gi leader Okram Ibobina phongdokre wafam ase ngasi Pandit Jawaharlal Nehru gi samaga kunthra mathoi suba mapokumon numit Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna BT Road ta leiba dal asigi office ta pangthokre थौरम अदुगा मरी लेनना हानगी चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना हाइखिबदा इंडियाना निंगतंबा हेक फंगबगा लैवाक असिगी इहान हानबा प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा नेहरू गी मपो कुमोना लाकपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस लैवाक सिगी मियाम अमदे मालेमगी मियामना अवांगबा इकाई खुमनबा उन्नरी महाकना मखा तारदुना हाइखिबदा इंडिया कदाइदगी हौरके करंबा फिबमदा हौरके अमदे हौजिक करी फिबमदा लैरि हाइबदु सुखंग खंगदना पॉलिटिकल पार्टी खरना ngarangta power pairaga makhoina loina tawbagum miyamda uhanaba hotnariba se laibak thibane thauram aduda CLP leader su oiriba o ibobe Manipur Pradesh Congress Committee gi president M Okendro amade party gi maru oiba thomi kayana saruk yakhi thauram duga mari leinana CLP gi leader o ibobe na haikhibada ngasi Indiana super power oiba leibak ama oiba ngamlakliba ase Pandit Jawaharlal Nehru gumba misak kayana honarambadagini aduna mahaki mapok kumon asida ikai khumnaba utpo oina mahaki mafamda leimana amata oiraba sukat paibase aikhoi khudingmake tawpham thokpane amaromda indiana ngasi super power oiba leibak ama oiribase kanagumba party kharana makhoina tawbani haina phongdoklibase aranbane aduna party ki senior leader singna hairamba aikhoi kadaidagi hauroe aikhoi kadaida leidi haibadu matam pumnamakta ningsinglakpa party ki karmi singnasu honagadabani haikhe Sekmai Osina pungning thogatuna khudol tamkhre ngasi child friendly police station Sekmai na sinduna Bharat ki ahanba prime minister oiramba Jawaharlal Nehru ge sahi chamaga kunthahumdoi suba mapokumon ga mari leinana achamba thauram ama police station asida pangthoktuna Sekmai police station gi OC HH Joy Kumar na pokpadage makhongna ma yauroktraba haujikna sainga ki matengna football mai pak na sanaba ngamliba Imphal West District ke Kanglatombi Santipur da leiba Sanjeev Sestra amade Srimati Prem Kumar Sestra gi machanupa Master Kunal Sestra bo token of appreciation momento amade case award piduna angang asibu pungning thogot khre ngasi khudol tambagi achamba thauram ase Sekmai police station da pangthokhe Sekmai PS ke OC oidiba HH Joy Kumar na phongdokhibade Master Kunal haidiba chahi taraga mathoi khakta ngairiba hogji Roms English School Kanglatombi da class 4 tamliba pokpudagi makhong nama yaugdraba nupa masa asina chainga ki matengna hojik football mai pakna sanariba ase ngamkhai leitana thagat ningai ne angang asigi angakba thongna lingjel masana masabo mapung phana thajaba thamduna makhong nama yaugdrabasu filda thoktuna football phajana sanaba asigi damakta pungning thogatuna achamba khudol pot asi piduna ikai khumnakhibane angang asigi tungge makha taba punsidasu mahaki maikaidage angamba mateng tawgani haina thajaba su phongdokhi thauram aduda saruk yakhiba Kanglatombe
गोरखा यूथ एसोसिएशन के एडवाइजर रुडयार्ड थपाना फोंदोखिबदा कुनालबु रिकॉग्निशन पीबीदुना पुकनिंग थौगटपीबा असिबु कंगलातोंबी की प्रजासिंगी महूत सिल्लगा सेकमाई ओसी अमदे महाकी टीमबु थागटपा फोंदोखि कुनाल मसामकनसु सेकमाई ओसीना महाकपु पुलिस स्टेशन दा कौदुना महाकीदमक्ता अचंबा थौरम अमा पांगथोक्तुना खुदोल पीबीदुना थौना हापीबगीदमक थागटखि बीएसएफ के मियोई सिंखक नतना मिसम सिंगसु हाटख्रे आर्मी सोल्जर मरी बीएसएफ की जवान अमा याउना मिचम तरागा माथोय पाकिस्तान आर्मी ना एलओसी दा सीज फायर थुगाइदुना नोंमई कापदा लैखिद्रे लोइनना मियोई कुन हेनबना अशोक अपन थोकले हाइरी इंडियन आर्मी की सोर्स अमन फोंदोरकपदा पाकिस्तान आर्मी ना सीज फायर तौनरिबा मफम सिंग बांदीपोरा के द्वार कुपवारा के केरान अमसुंग बारमुला के उरी अमसुंग नागाउमदा सीज फायर थुगाइदुना अतत अखम लैतना नोंमई कापसिलकपदा हाइरिबा खुदोंथीबा असि नंखिबनी हाइरे थौदोक असिदा पाकिस्तान आर्मी ना मोर्टार अमदे अतै अतोप खुलाइसिंग सिजिन्नदुना मरु ओइना सिविलियन सिंग दा टारगेट तौरखिबनी हाइरे थौदोक असिगी पाखुम ओइना इंडियन आर्मी ना सापु कनबा लांदा संगसिनदुना पाकिस्तान आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग खुलाइसिंग अमदे टेरोरिस्ट सिंग के लॉन्च पैड सिंग थुगाइदुना अमांग अता थोकहनख्रे हाइरे इंडियन आर्मी ना मखोइगी अटैक अदुदा मोर्टार सिंग सिजिन्नदुना पाकिस्तान आर्मी की बंकर सिंग थुगाइबगी वीडियो सिंग मियाम दा उटलदुना एलओसी दा इंडियन आर्मी ना चपचाबा पाउखुम पीखिबगे पाउदम तमलकले नॉर्थ काश्मीर के बरमुला डिस्ट्रिक्ट के उरी सेक्टर दगे पाकिस्तान आर्मी ना अतत अखम लैतना अकनबा मवोंगदा खुंगंग निपान दा बोम लंगसिनबा अमदे नोंमई कापसिनबगी थबक चथरखी हाइना मफम अदुगे सिविलियन अमना असुमना फोंदोरकले मियोई सनीगा तरामाथोय पॉजिटिव ओइरे मंगाना लैखिद्रे चटलिबा पुंग कुनमरी असिदा मणिपुर मियोई चनीगा तरामाथोय नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोई मंगाना लैखिद्रे हाइरे हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर सु ओइरिबा डिपार्टमेंट असिगे वांगांगलोय डॉक्टर खोइरोम शशि कुमार मंगांगना थादोरकपा सेरोल अमना हाई असि नौना पॉजिटिव ओइखिबा मियोई चनीगा कुनमाथोय असि थारगा स्टेट असिदा कोविड-19 के अपुनबा कंफर्म केस मसिंग लिसिंग कुनमाथोयगा 493 सुख्रे एक्टिव केस मसिंगना लिसिंग अहुंगा सुपना मरिफुगा मरीने लाइचत असिदगी फखिबा मिगी मसिंगना लिसिंग 19 गा सहुंगा कुंथ्रागा मरी ngasi लैखिदबा मियोई मंगा अदुदे इम्फाल वेस्ट दगी अहुम अमदे कक्सिंग दगी मियोई अनेने लैखिदबा सिंग असि थारगा स्टेट असिदा कोविड-19 न सिहनखिबा मिगी मसिंग सनीगा 19 सुख्रे लोइनना लाइचत असिदगी फरकबगी रिकवरी रेट ना मरिफुगा मरे 10 मेग 3 अहुम सुरे।